Zarazne bolesti su oboljenja koje izazivaju mikroorganizmi, bakterije, virusi, paraziti i gljivice. Najugroženiji su deca i stari, ali i žene, pogotovo trudnice. Cilj zdravstvene zaštite u Srbiji je da svim izbeglicama i migrantima smeštenim u prihvatne centre obezbedi zdravstvenu zaštitu koja po obimu i sadržaju odgovara zdravstvenoj zaštiti domicilnog stanovništva. Mere prevencije obuhvataju održavanje lične higijene, higijene radnog i boravišnog prostora i specifične mere prevencije kao što je vakcinacija. Kada održavamo higijenu, održavamo čistim i urednim svoje kosu, svoje lice, svoje telo, svoje zube, obuću i odeću koju nosimo. Održavamo čistim i urednim prostor u kome živimo i radimo. Ukoliko se nalazimo u kolektivnom smeštaju, kao što su to prihvatni centri za migrante, manja je verovatnoća da dobijemo neku zaraznu bolest, a na samim tim i manja verovatnoća da će tu zaraznu bolest da proširimo na ostale korisnike iste ustanove. Brižljivim i redovnim održavanjem lične higijene i higijene prostora u kome živimo i radimo, doprinosimo ne samo svom zdravlju, no i čuvamo zdravlje zajednice u kojoj se nalazimo.